Iyang okay bunyi pon rukso balak pon bumbayu. Wan di sanang kan ko. Wan piligan nanalak nan ganye. Wan ko kayo gabna karyang gabna. Wan ko speaker five speaker o yung masuk ko kusanet kang koros. Wan ko siyong ko kung nabalak yung siyong ko kung ang koros. Wan ko sa marchon way sang jepung yung bel lang gabna manang. Rahn watch program in Usuhn Bachunan Station by KBS out of Police Blotter o ira manalaw kay met pitmen kachaman ong men pompe era chung kuray ban pachonan watagan out of Police Blotter ni April issue reagitisa kayo Jason Eliam Jason Sita arrested ki kaunabag कोई सी स्टेप अरेस्टेड की काउंटर पर नवालू ये चुराई का में बचावन अरेस्टेड जेम्स पीटर अरेस्टेड की काउंटर पर रक्स बेंजामिन अरेस्टेड की काउंटर पर कनेटिन नेल्बर अरेस्टेड की काउंटर पर नितुआव ये चुराई का में बचावन अरेस्टेड पेंस्किन फिलिप अरेस्टेड की काउंटर पर ओसकोंवाई ओसवासा सिलिकॉन ने वो पकड़ Uli pastum arrested ki chungala sa kongway ko sa wasa silikon na may po kan. Tifel Imar arrested ki chungala sa kongway panang insompar o bil kawanabag. Lexi Ezekias arrested ki chungala sa kongway panang insompar o bil kawanabag. Kevin Tolensa arrested ki chungala sa kongway panang insompar o bil kawanabag. Leonara Ezekias arrested ki chungala sa kongway panang insombar o bil kaunapag. Jovi Artwi arrested ki chungala sa kongway panang insombar bil kaunapag. Matthew Avade arrested ki chungala sa kongway panang insombar o bil kaunapag. Jebert Salomon arrested ki chungala sa kongway panang insombar o bil kaunapag. Ni Yesab Yechurai kami patawan arrested. Constantino Chap arrested ki kaunapag o bil peyang armas niya tatawag ito sa kabar. Eugene Abraham arrested ki sugaw chinchang agwaran sa boranan sa tonan ng wipawan. Timothy Sproy bil arrested ki peyang armas takama armas kawalan niya tatawag ito sa kabar. James Eliam arrested ki kaunapag o bincungan sa kongway wasa-wasa silipon na ng wipakan. Freddy Gilimete arrested ki kaunapag o bincungan sa kongway wasa-wasa silipon ng wipakan. Ni Isabel Yechurai kan may batawan arrested. Richie Rodriguez arrested ki kaunapag. Edman Iti arrested ki bincungan sa kongway wasa-wasa silipon ng wipakan. Jason Salomon arrested ki kaunapag. Clayton Simon arrested ki kaunapag. Ni Isaac Riau ye churai kan में बचवन arrested. Maxon Teres arrested ki kaunapag. Robert Paul arrested ki kaunapag. O Tony Yamata arrested ki isis ni socha ala muy. Ni Isaac Silu and April ye churai kan में बचवन arrested. James Peter arrested ki kaunapag. Arlene Jack arrested ki sugaw chinchang agwaran sa punan ng wipawan o biniyan sa wajah katirak kami socha chungal driver license niyan sa machang agusto sa punan ng wipawan. Ni Isaac Tayo ye churai kan में बचवन arrested. Rickson David arrested ki kaunapag. Ni Isaac Limao and April ye churai kan में बचवन arrested. Galina Nelper arrested ki kaunapag. Bernie Seven arrested ki kaunapag. Olcher O.J. John arrested ki Kochalain o Pilkatirakta me patawan kolokol marunganan yan siya me patawan arrested. Irayakan ma arrested sang nisu wala ni Isaac Limaon sa bungos. Miran kasaman me baliw kakala ko sinet bibliyo kasaman di armas. Niyan siya magkumpansya nga sa Bombay State, Warren Bombay State stosakan, Warren government, utaan na balanana, emiyan ng
government tribal license kung yap changa ke wala sa kuwach. Masocho police kan bang kabrasan kung stosa. Pon alanggoy po kan. Pilew men kachaman makong susuka kan socho sa man ke tribal license kung state tribal license kung yap changa ke stosa pon alanggoy po kan. Nana and me sa mong tribal license. Kasilu kachaman pilu yang way po kan abmenen takan government silu mamiyanan bumpi. National government, state, or local government. January sa istosakan course, tananana and registered, inspected on Bombay State. Mastosa yung pangkatirak tama, as also inspected, pass registration mawiyawi, citation bill mawiyawi yung stosa coach. Warren local government kan, warren Bombay State, o national government. Karusian, mi bangko sinit coach. Pagpakuyaw yung way pakon rin kasi sawas at meron ka unan niya wo kampa and sinogi or resisterilas to or government to sa akin. Puan kap meet requirement and changa-changa ko na yung way pakon. Iman pacawan time sangki at chungal program kagi sawas at meron community kan tenono kan. Niyan siya magsayin maasa ni nono man tapaba man mawuya so bata kayo ng school, apil tuwa siya, palayan polis. Nono baba muya, polis kayo, ong sa kumasay kusin na dakan. Mapolis koros may pan, polis na ibang school o kan kila school, ong kuya pentatawagin polis, abso sa wasan ng community, school kat, susukakan, apaliyata kusinat kan mamiya. Pagpag, kuya yung panay, chayang kasi sa was panay, meron ba pitatasan macay sarilan chay nan siya nga pali o sarilan macung-cungan sa kung way pa ng insompan socho uya chukila o uya chochola ng way pompi ulian di tarap-tarap public safety chivo police kan mamiya pan department watch uya kapang ong karusian masaw-sawas ong palwatch o uya sa karan misip ang promail mamiya mo masapay rin may palwatch kan kaparata may kasin pupunmak sang niya at kinongi tatapos bangkara kaya nga kakacay bilay yang sang abel. May image may ulian kita paluwat sa karkarangot kalangan ng burkarusya kasi liya.